India le China an in ngur chun zom zel June ni som panga a Galwan Valley ladaka India le China in kara buaina awanga sipai som ni lain nunna an chan na chuan jia omlam apan turangai ani mek lain ram pahnih te hi kong hrang hrangin an la in ep chun zom zel thung Galwan phai ruama silai le bom kai noi tel lova anin chal tau hnuwa khan China chuan ral thuam man phallo na hmuna hian kutlonga in be thiam an tangkai don ti ria in asipai te chu kung fu azir tir mek China sarkar chuan asipai te martial art zirtir turian martial art trainer somni atira India ramri dep mei tibeta training an pe ani China in ramri a asipai te martial art zirtir tu tur atir thu hi Chinese news pakhat Hong Kong in bun chuan tar lang photin ahnua CCTV chuan an tar lang vele a training pe tu tur te hi Enbo Fight Club an ni thu le Tibet khopui la sa an in bun thu an tar lang ani China sarkar ero chuan ati dan pa ngai te in hemi chung changa hian engma thu chua anei lo thung Galwan Valley a anin ti buai tum khan kum sang kha jakwa som kwa paruka ram pani ten in remna an lo nei to sa angin puak thei thil lam chi reng man ani lawa ama ero chu China lamin fin rol chuin India sipai te vuak na tur rot tan bun ahmor le lama perek ther fur an manga heiwang hian India sipai som ni in nunna an chan ba ka mi som sari paruklai an hliam pha ani anin ti buai tum khan India chuan asipai thi le hliam zat tar lang thuai ma se China lamin an tar lan ve si lo wangin India chu kuthon tuara angai theya ama ero chu intelligent report in China sipai thi le hliam somli pathum omin mi som thum an thi ngei ni a an tar lan ba ka China man rohman India in achu sak nual thei dana an che chelem lo ti a hriat theiani China sarkar in martial art trainer meutira asipai ramri depo omte training a pek ta ka phei chuan an chan a chiat lo nan hetiang zonga thil kalpui hi an momo viau ti a chiang ta bok ramri a boruak aral mon theinan India le China sipai ho tu te chu voi engemaw zat in beto in June ni som ni pahnia anin biak trumin ram pahni sipai te hian an sipai te chu line of actual control atanga tol nun tir an rem ti ve ve a hei ba ka hian ramri a ral thuam le sipai an chek mek ti tlem ni se ti in rem na an nei ama ero chu Asia khomol puya ramro pui pahni te hian an in rina lai sipai le ral thuam da lo ve ve ni se an ti na hmuna tanga tol let hlek chungin ramri naya sipai le ral thuam chek muk ero an chun zom zel thung India ai o thu buang tu chuan ladak chaklam pakong so dil kam marlam KM riat bial zet India in aram a chal chu China hian atanei tak mi ba ka an ral thuam rol pui pui te an hnu kir mei lo wangin an in biak na hi omzenei lo a chuak ni in a soi ramri a hian June ni som thum khan India sipai IO Lieutenant General Harinder Singh le South Xinjiang Military District Chief Major General Liu Lin te darkar som pani chung zet an in bele a he thu bot sei lai thleng hian an thutlu na ala hriat lo ani China hian pagong so dila aram chin haunan in do long leng type 928B vessel ada anuala India chuan en liam mei harsa ti in hedil che vel aram haunan Indian Navy in do long leng chuan vor thuam fam kima thuam steel boat som pani lai ada lut ve ta bok India hian ram ria leilam ral thuam a chek ve mek ba ka in do na achua thut po boruak lama chengal thut thei turin sipai le truck manga ol sam taka ka chua thei chi missile pali ama siam ngei akas ba ka Israel siam Spider le Russia siam Pechero le osak achop tel bok akasi khomola tanga boruak ka thil om ka na medium range mobile surface to air missile defense system ni in KM som thum china thil om te chu la mi alawin akafu chat thei ni asoyani Spider hi Israel siam leya tanga boruak om ka thlang na short and medium range mobile air defense system ni in KM som thum panga bial chunga thil thok mal ngau thei tura ngayani India hian alo mang photo a February ni som ni paruk sang ni som pakua Gujarat Pakistan drone ka thlang na khani in Vietnam Singapore le Georgia ten mang bokin Georgia chun kum sang ni pariata Russia ne na ram ria an buai tum khan Russia thlona ka thlang nan alo mang to bokani Russia siam missile phur kwal thei pahni te hi fighter jet ba ka helicopter le drone ang chi te ka thlang na ni in kumtam tak chung India na lo thamon pui to thrin ani ram pahni te hian ram ris na ya jet fighter helicopter
teng missile le indo motor lian tak tak an chop duna tun naya an in be na mun line of actual control nai vaya an chop tam zual Galwan Valley hian mun rang ranga sipai om tepo an chek khom me kani Indian Air Force chuan leilama an mun poimo an ral thuam le sipai te veng him turin a thlo na chuan vor Sukhoi 30 le MiG-29 fighter jet a siam danglam te ba ka US atanga alei Apache helicopter le Chinook multi-mission helicopter a chop tel bok Indian Army te chuan kumsang ni som paruka US atanga US solar makta duai jasari somnga zeta an lei lai pui ngul toi chi KM som ni pali atanga KM som thum in kar la kap thei M7 try ultra loud hoizier an nei te chu China ram ria hian chok chuak bokin mun sang lai pui tangkai ni tur M try hi tho tran ni khan poran thalera en chin ani bok China le India in kar bo ruak chiat wang lai takin tui pui lama misrat kho kheng Japan le India sipai te chuan Indian Ocean sipai nun chanjirin joint military exercise an nei ve mek bok hei hian China mit timim viau ma se US thian tha China ne na in ep na sa takram pani te chuan thil ni phungpa ngai ani anti sam tani Japanese Maritime Self Defense Force chuan tuipuya mel ma te beidan bei an to po a alo chan le dan tuipuya in biak po dan le tuipuya in do dan chi rang rang an zir chan hi ram pani ten in rem na thuk tak an lo nei to wang ani thu soin in do long lian pani ve ve an chop chua kani Vice Admiral Pradip Chauhan chuan China ne na anin ngur chho mek la ya hetianga joint military exercise an nei chungchang hi soin China hian Japan le US tenen in thian thatak kan ni ti hi an resa tumdanga po kan lo nei to thina thil dang lam te chiam ani lo ati ani na taka ero chuan buai la ya hetianga sipai nun chan lo zir hi invauna chi khatani a China le India hi lo window ta tak tak po ni se an lo zir lok to angin ol sam takin India an che theyanga Japan in na puyang ti na ani theibokang Indian Navy hian INS Rana le INS Kulus te chop chuakin Japan Navy lamin JS Kashima le JS Shimawaki an chop chuak ve bok New Delhi Japanese Embassy thupuang tu Toshihide an do chuan tun trum hi kumthum chunga rampani ten sipai nun chan voi som panga an zir ho na ani thu soin tactical training lo communication training ani thu a soibok Khovel ram hausa pani na ni mek China ne na in le pel ton zak zak thin Japan hi tuipuya India thian thatak ni in US tenen ram pathum hian Malabar tuipuya sipai nun chan an lo zir to bok India le Japan hi kong danga po anin po le a doklama India le China anin ti boi trum khan Japan hian India thlawang a hawa ladak boi na chungchang a po India sipai thi te atwar pui thu a soilain China mingero alam ri lo thungani US chuan India thlawang hi hawin Hong Kong le ladak boi na chungchang a China dem na thu alo chak chuak to a Khovela ram ro pui jinga Japan hi India lamtang lang sar tak ani mekani Russia chuan khoilam nge a on don ti soiri lo ma se China in India ne na jet fighter lo tura angen chung po hral tu ani awangin India tran lo zong chuan a arin lo bok Japan hi indo pui pani na nulama ral thuam lama tlan lo ma se China nen tuipuya boina an nei zui tak fo awangin a in bo sei ve tran meka helicopter ka chian na asiam thar phei chu a tha chung chuang hle tuipui hualvel an ni awangin nuclear tel lo tui hnuai longa phei chuan Khovela a chung nung berani Research Institute for Peace and Security and How to Masashi Nishihara chuan anti-submarine warfare technology lama an chung nun zia hi soin tui hnuai long mu konga Khovela kan chung nung bera mi tui hnuai long kan mu thei fal mai nilawin eng angchi nge ti kan rengal jung jung thei ti in an laka eng tui hnuai long ma abiru thei don lo ti asoi galwan boina awanga India sipai ten nun na an chan nuwa tang khan India rama China huat na azuala New Delhi Chinese Embassy kota China President Xi Jinping alim an hala Ahmedabad chuan in chung sang atangin China TV set pai thak nualin khopui rang ranga China siam bungrua an suwa samani kha India le China hi sipai le ral thuam mai nilawin sumdon na lam thlengin anin bei chunjom zel tunlai Khovela chuan sipai le ral thuam manga in bei na ain sumdon na lama in bei na hi angong anazok ma ani India sarkar chuan tun nai khan India ramta na him lo ati zingami China siam apps somnga pakua jet man akhapa
heng zinga hian thalai te man lar tak TikTok ba ka phone thil in thon na gender Alibaba siam UC browser e-commerce apps Club Factory le Sein ba ka PDF siam na man tlang lon tak kam scanner te po atelani Ministry of Information and Technology India chuan heng apps mang hian a mang tu te data poimo rang la khom ni in rampum himna thlengin ati der thong theani atia mitam takin khap turangen na an lo thelu to thu an tar lang bok apps man khap zinga hian TikTok hi alang sar ber ni in asiam tu bulber Biden si China khopui Beijing a inbun an ni a China a alar vak nuwa khovel mundanga adara India a ringot po mi makta duai za som ni chuangin an mang me kani khovel mun ranga mang tu an punchak violain a mang tu te data poimo chu he apps mang hian China ol sam takalak lu an zel ni a soya omta ka wangin ram ranga soisel na a chowa US chu a soisel na sajinga telin an senator te me upo in chui chian an rothial ma se China chuan apathung Central Minister pakhat chuan India rama restaurant rang te chu Chinese food ral chunjom lo turin angena Chinese smartphone Oppo fakna intar tam tak ti chian ni in an zinga hian politician trend khat an tel hial China du lo na lan tir na konga trend khat che fu lo ve thungin China President Xi Jinping amotia North Korean leader Kim Jong Un thalak lo hal tok la bolo India ram chu kan pui viau zelani Sarkar lai pui chuan China dolet na tur kong rang ruwa man chho zelin China company ne na inrem na lo nei to tu zong te po an inrem na chu chat ngal vek turin ati a ngong an hle don ani railway chu thu zo masajinga tangin kum sang li som paruka Chinese company pakhat ne na signaling chungchanga inrem na an lo nei to chu chople chilin an ti top ngal e-commerce company te po China siam ni lo hrala fakna a po China thil siam mang lo tur riat ti ran ni China hi US ti lawa chuan khovela India sumdon puina sat berani a ramdanga tanga alak lu chemical electronics automotive component le damdoi lam za zela som pani chu China atanga lak lu ani India Pharmaceutical Alliance an president Sudarshan Jain chuan India damdoi mamo za asom sari lai chu China kaltanga an nei ani thu asoya India chuan China tel lawakal tumma se hun ero aladu de wangati India rama smartphone ral tam berber te chu China siam mantlom tak Oppo Xiaomi tele company dang siam te anni a China atanga lak lu ani lo chuan India rama smartphone zuar tu ten an tlak chiat pha ngei don ni in alang bokani consumer electronics siam tu tam zokin China atanga thil lak lu tel lo chuan thui tak an kal thei don lo ti soin air conditioner air purifier le water cooler siam tu lar tak Blue Star Limited an managing director B Chiangrazan chuan thil siam zo salak lu chungchanga chuan kan boilo ma se ahman ropoi mo hi China atang de ulira kan lak lu ani awangin kan buai hle don ani ati China hi Japan le pela economic lama khovela ram house ber dot tuni naron hau phahial kha ani awangin atel loin khovel ram rangin kal an har sata chung zinga chuan India abang bik lo China company house tak Alibaba le Tencent ang chi te hian India company thang chho mek Zomato Paytm Big Basket le Ola ate cheng vaibel che chuang fe tho in thu nei na an neya India ram sum do na langsar lem lo takin thuk taksi in an enroll India le China in sum don ton nai hian China in India atanga alak lu atlem hle lain India ero in China atangin alalut tam hle thunga China laka hian kumtin US dollar billion somnga alo si anga chu tani India chuan alei doram China atanga thillak lu lo athu puita ka wang hian atam theiang berma niram chu ngeya thar chu atum dona China atanga alak lu za zela som ni panga zet chu ram chu nga siam chu mangin aphu ru theianga kumtin aram po na sum chuak thin US dollar billion riat ahum thei don bok ni in an chu tani kumsak ni som ni financial year chung ringot khan China atangin kuthem thiam thila tanga siam handicraft US dollar makta duai zali som thum pakhat man alaluta adolet nan engthamma athon chuak velawani gateway house an ho tu pa ber bandari chuan China siam bungrua lak lu khap ai chuan a app siam TikTok angchi man phallo hi angong anasat jok tur thu asoi kumsang ka zakwa somruk pania India le China anin do tum khan India a in bua sai thalo le a
Indo to hnu fe August tha a US le UK hne na jet fighter le adil ve chawa an la phal sak lo zui ramria kongpui tha anei lo awangin asipai teral thuam le eitur ape theilova ol sam takin an tlom pha tu na ero India chuan ramri hnai kongpui te a thuam tha a tlangkara mihring kalna lupelek passport motor lian zo theitura siam ani to ba ka ramri hnai thlona tum munte thuam that ani bok Kargil wara khan India pilot te munsanga an chet theizia finfia ani to awangin Ladakh le Aksai chevel munsanga inbe na lo thlengta se India din mun athajok tura mithiam jok te chuan an ngai hialani China hian kumsang khajakua somruk pahnia a hne tak angleka India hi anga yani chuan atisual hleang